mani muri komenti nkunze kubona iki kintu, ni nayo mpamvu uno munsi nkigarutseho, kandi nkigarutseho nanababaye. Bro, nkunze kumva abantu bavuga ngo Renzo content zawe nta kintu zidufasha nk'urubyiruko. Icyo ni ikintu cya mbere gica intege umu content creator. Gusa ni mwebwe nkorera, ngiye gusolvinga iki kibazo, ngiye kugira inama by'umwihariko abanyeshuri. Umunyeshuri w'umusitari rero nkugira inama, aho uri hose nta musitari wandika note. Ikindi, nta musitari urya akawunga gisohoka ujya hanze. Ubundi umusitari yinywera ku rwagwa bro. Ngiye kuvuga bya bindi bibi ntabwo byo mbibashishikaye. Umusitari anywa ku rwagwa. Ikindi, niba uri umusitari ukaba wicara ku ntebe yindi wararaburije bro, wibwira ko uri icyamamare. Ikindi, nta musitari uba uwa mbere. Bro, mwisubireho.